بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله جماعة تولي مبه ومبنكا جولر دغا ابن دارو ما هدي دو منكا ياسي علي درس من فكرنا دو عليك عبد الله بن سلام wono de yewtude fi muɗum hande ko sahabajo go'o kadi e nder sahabaɓe nuraɗo men sallllahu alayhi wa sallam si laawol ngol muutoyke ha on tigi sa e goo o yeƴƴitoto ɓaawo, mana ko deftere suwarun min hayati sahaba wonɗen janngude ko woni o suwaru ko jam o suura ko photo, mi mana ko suɓugol alhaaliji seeɗaji e nder gurdam sahabaɓe nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam, sifo fi ɗin alhaaliji ɗon wona sifagol tariha maɓɓe on fou gila ka fuɗɗi ha ka hatti, wona kadi sifagol golleji maɓɓe ɗin fou, ko suɓugol e nder ɗin ɗon o tawɗa ɗum ɗon onno hani no laaɓa e jantoɗa ɗum ɗon haɗay ko ɗum ɗon woni o suwaru men hayati sahaba, haɗay ko yoga e photoji ko noon yewtorta ka pular, kono ɗum wona ɗum fanda ko yoga e alhaaliji e mandeji ɗi ɓe waɗi, haɗa ɗum ɗon no mandita sikke koko ƴetta photo, ɗum woni suwaru men hayati sahaba. haɗay ko ɗum wona janganede no mari faanunde, ko honɗum faandiɗen e mum ko en heɓu goo tariha on anden ko honɗum waɗuno, anden hunde kaari waɗuno ɗum ko goo ɗimmun ɗum yi en ha wakkilade ka ɓeɗo wakkili ɗon sika dina ɗo tabiti, tammun ɗum enen kadi goto fof emen en daara e nder koko wona jangede ɗo ko honɗum e alhaali wawata kañum kadi ñentinde wakkiloɗal ngal dambugal ɗon fino tawiro e Allah subhanahu wa ta'ala. Goto fof goto no hani heɓude golle ɗe o jikkiri Allah subhanahu wa ta'ala mo tañƴini ɗe golle ɗo hewtunemo lumbinamo naɓamo aljanna, o wakkilo ɗen golle ɗon ko ɗum ɗo wonɗen janggande ɗum ɗo sahabajo en yiyay wakkilare makko nden e nder piiji buy kono tentini goɗɗum ngo haɗa mo ɓe no hertori goɗɗum, woɓɓe ko qur'ana on, woɓɓe ko jihadi on, woɓɓe ko sadaka on, woɓɓe ko juulugol ngol, woɓɓe ko horugol ngol, woɓɓe ko wowlugol gonga, woɓɓe ko woɗɗitagol fenade ko wona noon. Joni ko ɗiɗo fof sen heeɓiɗi ɗi moɓodiri on tigi kañum kadi suɓa ko wawata gaynude kon o ƴetta ɗum noon ko gollitira. hande sahabajo mo wonɗe yewtude fi muɗum on ko Khalid ibn Sa'id ibn al-As, ko Khalid ibn Sa'id ibn al-As wonɗe yewtude fi muɗum geɗaljo makko go yewtuno o wi kana abi khamisa, woni bengan ko jowaɓo wonno, wa huwa awwalu man kataba bismillahi rrahmani rrahim, ko kanko atti windude bismillahi rrahmani rrahim. ado l'islam on arde arabu ɓen ko bismika allahumma ɓe windirayno, kala ko ɓe windayno bismika allahumma. ko ɓayɗo islam on ari bismillahi rrahmani rrahim ari, kono ɓayɗo non ari ko kanko atti windude. o wattana haqqille e nder ko wonde yewtude ɗo, haray hiɓe manditi mo be ko waɗi ma ko sa e honde tuma naati, oy ɗo wi kanko ben makko wonno jowaɓo, kana abi khamisa. ka worɓe tawtuɓe nulaɗo men sallallah alih w sallam si nayo limama ko kanko wonno jowaɓo, mana min assabiqina al awwalina fi l islam. fi dhati masa'in min amasiyi makkata alhadi'ati alhani'ati alwadi'a خرج سعيد بن العاص بن أمية المكنى بأبي هيهة من دارته في أعلى الهجون يريد الحرم
وقد اهتم بعمامته الحمراء الثمينة الزاهية. أودو كو سعيد بن العاص أويته himo nodditire Abu Uhayha wi kikiɗe goo e nder kikiɗeji Makka deeƴuɗi newiɗi ɓuttuɗi ñande goo o yaldi enen kikiɗeje ɗon ka galle makko ka wiyete ɗon hojun fendu ka berɗe ɗen woni ɗon fendu ɗo mo yalti Makka Safa e Marwa taraw walna ɗon sa continue nga haaldo ɗon a hewta e berɗe ko ɗum woni hujun haade ko telen noon o hoɗirno himo fokkiti ka yaagol ka suudu Allah hormanteru ka masjidul haram himo taari metelel makko boɗewol cuɗirangol kange labangol o wakki wa khala'a ala mankibayhi burdan min hulali muluki al-yamani muwashshan bi khuyuti dhahab o wani ka balbe makko ɗo wanare conci ko lamɓe yaman ɓen wattotono kon sifa burnusuji ko lamɓe yaman ɓe wattotono kon o watti sifa ɗum tawi ɗum no ño'ira sera hoy ko no cuɗira hono garaji kange mana ko kange ɗum ɗo ño'ira seraji ɗin hakke ma ko hitti ko lamɓe ɓen wattoto kon tum wa masha bayna yadayhi ta'ifatun min ghilmanihi almuqalladina bisuyuf no hikki yeeso makko fayɓe makko jonnaɓe kaafaje ɓen ɓen ɗon ko kamɓe hikki yeeso tawa wa kana an yaminihi ba'du awladihi wa ala ra'sihim ibnuhu Khalid ka ñaamo makko hari ɓiɓɓe makko goo no hikkori ka ñaamo mana golloɓen ɓen no hikki yeeso ɓiɓɓe makko goo no hikki ka ñaamo no jeeya e maɓɓe ɗon wiyeteɗo Khalid wa kana an shimalihi ta'ifatun min rijali qawmihi bani abdi shams wa hum yaqturuna fi hulali dibaji wa sundus nano makko hari ko moko baaɓe gorol maɓɓe ngol bani abdi shams hiɓe watti conci ɗi annduɗa hiɓe mantoraɗi hakke makko ɗi laɓa yafturuna on ko ɗum woni mantoragol on yii ɗo golloɓe ɓen no yeeso ɓiɓɓe ɓen no ɓaawo musidal ngal ɓiɓɓe ɓen no ñaamo musidal ngal no nano فلما طل أبو أحيحة على الحرم قال الناس لقد أقبل ذو التاج وكانوا يلقبونه بذلك لأنه كان إذا توج رأسه بعمامة فلا يعتم أحد من قريش بإمامة من لونها حتى ينزعها ɓayru o hewti ko haram jama o fof wi awa joom maagewal ngal hewti taaju ko maagewal ko waɗete kon ka hoore wona ko hippete fii suumugol hoore koko cuɗɗorte e sa'iji tuma cérémonie ji woni wadde ko ɗum woni taaj hari himo jamma zuttaj ko honɗum adno yo jammi ɗum hay si o waɗi metelol ka hoore makko ɗo o yalti e jama gooto waɗata ka hoore mum sifangol metelol ɗon hatuma o sansingol wo siko yeeso o nawdi ko on ɗon kanko gooto suusata nawrude yeeso hatuma o itti siko ɓaawo o nawdi goɗɗo kadi suusata ñembudemo hari goɗɗo ñembatamo ko ɗum si ɓe inni ko jommage o ko kanko tum wawa waɗana ɗum fa awsa annasu tariqa lahu wa liman ma'ahu hatta akhadha majlisahu ta'ta al-ka'ba yimɓe ɓen yanñanimo laawol ngol direɓe seenike e wonjide laawol ngol yaare ɓaawo dire ɓaawo ɓe hewti ɓe seenike jama o wonciti laawol ngol
kanko e ɓe wondi ɓen fuu ɓe fiƴƴi ha o hewtoyi ka o jooɗoto ɗon ka sengo suudu Kaaba ɗon o jooɗi. wa huna aqbala alayhi Abu Sufyan ibn Harb, ko ɗo ɓayɗo o jooɗike Abu Sufyana o ari, wa Utbatu ibn Rabi'a wa Abu Jahl ibn Hisham wa ghayruhum min sadati Qurayshin yuhayyunah. ɓeɗo fuu ari ɓe salminimo. fa qala lahum, o wiɓe, ma khabarun sami'tuhu anna Sa'd ibn Abi Waqqas tabi'a Muhammada. e ko honɗumi nani wondema Sa'd ibn Abi Waqqas tawti Muhammad o jokkimo o gomɗini, wa annahu iktara ala rajulin min Quraysh fa shajja ra'sahu wa asala damah li'annahu nahahu an as-salati li ghayri alihatina. ثم قال واللات والعزى إن ظللتم على تهاونكم هذا مع محمد بن عبد الله مضاراة لبني هاشم لأنهضن له وحدي. وإني نهم بتك سعد بن أبي وقاص جوكي محمد أتوتي مكدينة وهبي بيلول اتشوشال argol yana e goɗɗo e yimɓe Quraysh ɓen o barminimo ka hoore ƴiiƴan ɗan ili. ko honɗum o barminirimo ko ɓaydu on Qurayshyankejo haɗimo juulangol hara wona allaji men ɗin. on inni mo wata jokku Muhammadu akkita allaji men ɗin, jokku allaji men ɗin, o barminimo. o wooli ko wolata kon ha o wi'oyi o wondiri Laata e Uzza sanamoji ɗin ɗiɗi haɗa yiɗi rewe adol islam. onni son jooɗike ɗo o welsinike ɗo o wattana liila fi Muhammad o on immaki daro ɗon darto ɗonmo, on waɗiri ɗum sabu belɗinagol bani Hashimu en. awa min ɗo mi immoto min tum mi dartomo. si onon ɗo on jaɓali an Abu Sufyan e Utba e Abu Jahal, si onon ɗo on jooɗike sabu hersa ma mudaratu e bani Hashim so waɗa so immaki tum min mi immoto. wala amna anna ilaha ibni abi kabshata an yu'bada fi Makka. o inni si tawi woniri noon haray ɗo mi daroto min tumi haɓa mo, kono kadi haray o reweteɗo nde ɓeygure abi kabsha mi tongay hara nde rewatake Makka ɗo. ɗum mana ko waɗugol joni gori gori. si tawi on welsinike mi haɗay gorol mon ngo rewgol moɓe rewayno. thumma aada fi mithli lmawkib alladi jaa bih, o immi o hotiri no arduno noon himo hundita kenɗe ɗen tatino yeeso e nano e ñaamo. falam yatakhallaf anhu ahadun gayru ibnihi Khalid. ɓe fof jokkimo, ɓiɗɗo makko on Khalid kañum ronkimo jokkude. laqad dhalla Khalid ibn Sa'id ibn al-Aas fi al-haram yatanaqqalu bayna majalis al-qawm liyatanassama akhbara Muhammad wa yatasamma'a lima yuqalu an da'watihi. oɗo kanko o lutti ka haramu ton Khalid ɓiɗɗo makko on himo jinda e hakkunde ka jooɗa ɗon ko majlis ɗuuɗi ɓe na majalis. himo yaha himo ɗaɓɓita humpitagol fi onulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ko honɗum wona yewtede fi makko, ko honɗum wona yewtede fi da'wa ko woni noddude gon imo.
فلم يجد في كل ما سمعه عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما يبرر ذلك الحقد الذي رآه من أبيه على محمد وأصحابه. بيرو هيتك أناني كم أي آلي هاي هونده وأتها باب مكو سيتي نانا نولا صلى الله عليه وسلم إسها باب أو سيتان مو سيتي دو أي آلي دليل كو باب مكو سيتي نيرال تنولا دو إسها باب أي آلي نولا دو تاونو no ñaami jawdi goɗɗo ma no murtini sonnajo goɗɗo ma geɗaljo goɗɗo ma no jampi goɗɗo ma no firni hoore goɗɗo haray so goɗɗo inni kaari no bonni men haray on no mari gonga kono ɗum ɗo fof waɗali aw ma yusawwiru tilka ad-daghinata allati kanat tatanazza fi nafsihi wa nufusi sadati quraish o yi'ali kadi hay hunde ngaygu ko o yi'i no yaltiteɓe hooreɓe quraish ɗo o yi'ali dalil hay hunde ko addata ngu ngaygu ɗo ولما أقبل الليل عاد خالد بن سعيد إلى دارتهم ومضى إلى مخدعه دون أن يمر بحجرة أبيه ليلقي عليه تحية المساء كما كان يفعل كل يوم. فيرو يمني خالد أرتي كقال مأبه دارة يذكر ويؤنث بولا دار إدارة واويد دار واويد دارة كن فوم هركم أنس حيث دار ويدا تلك الدار الآخرة وهوتي كقال مأبه ويهي كمبال دي مكو وروالي كباب مكو والة دون وهيوروبه كونو هيورالي بكم كيكي ده wowi kikiɗe ɓe kikiɗe waɗay o inna baaɓe on hiire e jam lando fi maɓɓe so o naatoya hono e nga'al o ƴiwtuka kaaba tum o naatoy ka makko ثم استلقى على فراشه الوثير يريد النوم وأري أوالي كدانكي مكو ɗaatuki ma ka daɗɗudi makko ɗaatundi mo faala ɗanade لكن النوم لم يواتي خالدا كنو دونغول أرانالي مو قل أرالي ولم تكتحل به عيناه عربو بنسين إن قوتنا دانا بمعنى وأمبيجي تدين دون أني نو يمبي بمبي لبنا جيت ما بدن تنتيني رب بموت قل كله هو دو يونو بيننا آدن ɗoygol waɗi ha o ombi gite makko labaɗe ɗen yonon koy ɗoygol ngol labinali gite makko waɗaɗe kale ɗen kono ɓe faala wiide taktahil ayna ko mana wiide on ɗanaki kono ɓe waɗa ɗum woni adam faqad istabadda bihi araqun atara arruqada min aynayhi wo doolimo calu gite raɗigu ɗoygol ga gite makko dooli mo waɗi doole calugi ton arde e doole ɓayre arde e doole calugi ton raɓi ɗoygol ngol ka gite makko itti ngorde nde fiw wa kana alladi yashgalu balahu amra muhammad wa ma yad'u ilayhi wa khawfahu min an yabtisha abuhu bihi batshata aljabbarin ko wonno sohlidemo kon ka ɓernde ko fi nulaaɗo muhammad sallallahu alaihi wasallam e ko nulaaɗo woni noddude e mum e himo huli ha wata baabe makko yanu e nulaaɗo piyaɓe ma barminaɓe ma lorraɓe sabu baabe makko ko aaden hunƴuɗo jabbaaru ko ɗon e aaden hunƴuɗo wa fil hazi'i al akhiri min al leyli nahakahu nu'asu فأسلم جفنيه للكرى كجم سكتورو كسكتور ده جماو ɗoygol ngol lu'inimo o lu'i ha tawi joni hande kadi ɗoygol ngol wawimo o
ombigite makko ɗen o ɗaani kara on ɗo ko nawmo wama huwa illa qalilun hatta habba madhuran mumtaqi alwajhi wurin neɓaali e nder ko ɗaani ɗon kon o hawti imo huli yeeso makko ngon kadi no sansi few andi si neɗɗo huli yeeso makko ngon sansoto aaden weltiɗo yeeso ngon hentinoto aaden seytinɗo yeeso ngon niɓɓitay wojja aaden holuɗo yeeso ngon wawi wasi mon nangodiray haɗa on tigi huli ɓuri ɓanndo ndi ɗo Allah subhanahu wa taala waɗirangi no on tigi woniri wo o huli himo diwna yartajifu min hawli ma ra'a himo diwna sabu o hoyɗi goɗɗum o yii goɗɗum ka ɗoygol makko wa yahtazzu min farti ma ana wa huwa yaqulu ahlifu billahi inna hadhihi ar-ru'ya la ru'ya haqq wa inni ma ra'aytu kadiba himo ewno o inni mi woniri Allah ko ko mi yiiɗo ko koyɗol goonga ngol koyɗol ɗo wona koyɗol sama kala ko koyɗol goonga wolni ko mi yiiɗo ko wona fenande kon ngo yi laqad ra'a khalidun nafsahu waqifan ala shafiri wadin sahiq o yii hoore makko himo ari dari e fongo aygi luggungi moƴƴa non min awdiyati jahannam ko ayɗe jahannama la yudriku tarfu mada goɗɗo si yurniki ley toon no luggi ha yitere ma yiyataka hatti ɗon wala yarifu lmaru qarara goɗɗo yiyataka hattoytata sa ferike goɗɗo yaha ha ananata no yana hakke ma ko woɗɗi wa kanat tataladda fi hada alwadi narun laha shahiqun wa zafir yakhla'ani alquluba khal'a wa yahsirani nufusa hasra o wika nde aynde jahannama ɗo hari yiite huɓɓunge yiite ngel no huɓɓi moƴƴa noon hinge waɗa hito wasi ko foofango goɗɗo woni ɗumannade waɗo safiq e zahik shahik ko addugol foofango on ƴettugol foofango zafir ko yippintingol foofango siko waɗugol ni ƴettugol henndum ko shahiqu wiyete yaltingol henndu on ko zafiru wiyete alshahiqu wa zafir yiite ngen no wadde hitowi sikke ko goɗɗo fuufude hakke ma ko yiite ngen hulɓini ɗum ɗon taƴa e ɓernde goɗɗo hakke ma ko hulɓini yaha kadi honno wendelan tappa on tigi ha ɗannamo net falamma hamma bil ibtiadi an shafiri lwadi baraza lahu abuhu ɓayɗo o yi kaka fongo o woni o wuntoyto joni o fokkiti yarugol ɓawre o doga woto o yiyano nder ton ka fokkutuno pottitagol ɗon babe makko ari wa akhadha yashudduhu ila nnari bi unf babe makko no haɓɓiti duñay mo naɓa mo ka yiite hoore doole duñiramo doole naɓa mo ka yiite fa ja'ala yuqawimu abahu ashadda almuqawama o darti baba makko moƴƴa noon dardande moolanare wa yusari'uhu aqsa almusara'a o jippira e makko jippirande ɓurde sattude hatta ida fulla azmuhu wa awshaka an yahwiya ila shafiri jahannam o darti baba makko ɓe poɗodiri ɓe duñidiri ɗon ha baba makko no duñude mo ka yiite imo haɓɓiti o yiyata ka yiite ha o ronki kof fewno ka o ronki ɗon o fokkiti natoygol fayda babe makko hewti duñama o untoyo ka yiite fewndo on saa'i ɗon fa ida muhammadu bnu abdillahi yuqbilu aleyh ɗon ka ɗoygol ɗon o yi nulaaɗo sallallah alih w sallam ɓe ari ha ɓe tawi mo wa ya'khuduhu bi hisamihi bi kilta yadayhi
nulaaɗo nangimo ka duhol makko ɗo ma ka sentirwol wiyeɗen joni enen ka sentirwol makko ko nulaaɗo jogori mo ɗo juuɗe ɗen ɗiɗi ka hakkunde andi goɗɗo yanoyowo sa jogi jungu gon ɗo no gasa jungu gon fuu to o yaha kono sa jogike mo ka ɗuma ɗo andi kadi haray a jogike mo ka hakkunde wa yajdibuhu ilayhi jazba nulaaɗo nangimo ka duhol makko ɗon ma ka sentirol makko ɓe puuɗi e maɓɓe wa yunqiduhu min assukuti fi shafiri wadi jahannam nulaaɗo pooɗimo haa yiɓe dandumo naatoygol ka yiite ton untoyagol enen aynde yiite ɗo ko ɗum ɗo o yii baaɓe makko no duwidemo naatoygol ka yiite nulaaɗo no arde nangamo yiltamo to yaw ka yiite ما كاد ينبلج الصبح حتى مضى خالد بن سعيد إلى منزل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه هاي فايدة ويتالي وإمي كان خالد بن سعيد ويك قال أبو بكر الصديق ذلك لأنه كان يأنس به ويطمئن إليه أبو بكر الصديق هذه hiɓe wowtodiri awa ɓernde makko no ɓutta siɓe kamɓe hiɓe wondi siɓe yewti koɓe yewti o ɗum wallitinaymo ɓernde fa qassa alayhi ru'yahu fa qala lahu abu bakr laqad arada allahu bika hayran ya khalid o sifanimo koyɗol ko o hoyɗi kon aboubacry jaabimo allah on no hoddiranma moƴƴere yo khalid الله سبحانه وتعالى نهدد ما مجد فالله سبحانه قد بعث محمد بن عبد الله بدين الهدى والحق الله نولي محمد بن عبد الله وأدي دين بيوال إغونغا وسيظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون كدين محمد بن عبد الله أدي دو ka foolay diinaaji ɗin fof haysi mushrikina en jaɓaali haysi welaali ɓe fattabi'hu ya khalid woni naato ka diina jokka muhammad fa in ittaba'tahu futihat laka abwabul janna wa hiila dunaka wa duna nnar sa jokkimo a tawti dambuɗe aljanna ɗen udditantema heedode waɗanema hakkunema an e yiite ngen أما أبوك فواقع في جهنم الذي أراد أن يوقعك فيها باب ما نون كان كو ناتو ييته غفالا نما نادو دنген إمو ولدو أبو بكر فرانيمو انطلق خالد بن سعيد إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وإمي kanko Khalid o yehi ka nulaaɗon sallallahu alaihi wasallam wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma'idin yata'abbadu Allah sirran fi ajyada wa hayya nokkuno wi'e ajyad ka sengo safa ka safa fuɗɗi ɗon ɓaawo ɗon ka nokku gonno inne ajyad ha joni nokku no woodi no inne ajyad ha joni nulaaɗo hari no woɗɗiti toon no rewde Allah ɗon ɗe makka wondema kala joni sansike ko jooloy hino fello jooluno ɗo hino fello jooluno ɗo hino fello jooluno laawa koye no faaɗi ha joni gaynaali yiwde kono nokkeli ɓuyi pelle ɗen fusama jippinama haale kono goɗɗo no wawi arde ha ɓaawa ɗo tawa hino fello o yillito ɓaawa ɗo hino aynde on seeɗa hino teere on seeɗa ko noon makka way tawoy toon no laaɗo وهوريب فحياه وقال إلى أي شيء تدعونا يا محمد كوي هون ووندا من نودده e mu'um يا محمد هون ووندا من نودده e mum فقال أدعوكم إلى أن تؤمنوا بالله وحده لا شريك له وأني عبده ورسوله وأن تخلقوا ما أنتم عليه من عبادة حجر لا يرى ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع
ولا يفرق بين من عبده وبين من أعرض عنه ويقوم ندلهم إمون كيوم قم إن الله قوتو مؤلاك في دينه قم إنهم ونما منكم يجيادو مكو كم نولادو مكو terto ɗon kala ko jokkuno ɗon e dewe wono rewgol kaaƴe ɗe yi'ata ɗe nanata ɗe lorrata ɗe nafata e sendinira hakkunde rewɗoɗe e mo rewali ɗe ko nulaɗo wonno yewtuɓe ɗo kon wonnema hari jokkete ɓen no ɗuuɗi rewete ɓen no ɗuuɗi neɗɗo noon si tawi landitotoɓe mo ɓen no ɗuuɗi haray o ɓuttina mo yiide o ene a waɗi hunde kaari mo yiide o ene ko haɗi waɗa hunde kaari oya kadi inna mi innano ya waɗa hunde kaari mo rewi laata ha neeɓi o jooɗoto o mappo ha ɓe wonɓe rewde uzza ɗo no gasa ɓen no ɓuri lan no gasa uzza no mari moƴƴere ɓuri laata o momi jokki ɗo accumi yaka uzza kadi so yeehi ka uzza o jooɗo ɗon ha woɓɓe ɗo no jokki hubal ɓelle kaaren no toon ɓelle haajuji maɓɓe ɗin no gasi anni no gasa hara ko hubal ɓuri o yaara toon kadi woɓɓe no jokki manata ɓen kadi no toon gooto ɗiɗo tatoɓe haajuji mo woni fewɗo enna ha no gasa darala kadi manata on no kadi dey haray ko wano noon hande kadi o ala ko o tabiti e mum ɗum ɗo wonno tigi tigi goo e soñdiaji ɗin kadi ko ɓen ɗon on fof tuma ɓe maapi wo tuma ɓe maapi ɓe yaha ɗo ene a yiidi e kaari no o yaha ka kaari on no waawi yaha ɗo ronka marsude yiido e kaari min ko kaari mi yiidino ko ɗon hannde kadi woni o annda ko o jokki tawti noon si ɓe ari ɓe darike ko yewtunoɗen ɓe a sahabaɓe ko ndu sana muro ɗo ko goɗɗo soppuno leggal kaari wal nokkel kaari o taƴƴitingal o lesi o waɗi ndu sana muro ɗo minen min anndi lesnoɗo o allah ɗo ko goɗɗo lesunomo joƴƴini ɗo minen anndi lesnoɗo on allah ɗo joni noon si tawi allah on lesama o waɗama ɗo ma nde hayre ɗo nde ɗo feppitama nde taƴƴita ha nde waɗi allah anndi haray nde gaynata hunde kadi hari wona ndun sana muru ɗon tun wona yewdede fi mum ko ɗe haqqille wonɗe jaɓude ndun sana muru ɗo ko ɗen ɗon tigi tigi ella woni e mum ɗe haqqille jaɓude ɗum ɗo ɗe haqqille ɗo ɓe ɗe sensé joni noon awa ittu haqqille maɗen nokkeli buyi waɗade nokku ngotu on nokku ngotu ɗon dalil no woodi ko honno waɗanta haqqille maɗen ɗon kanko tagi kanko wurni kanko woni wadde piiji kadi jokkite ɓen ɗo kaari en ɗon kadi ittu wona nokku ngotu nulaɗo on o nulaɗo kadi seede no woodi ko o nulaɗo seede no heeɓi no dari yiwɗo mo ande oɗo ko nulaɗo joni tabintina hoorema nokku ngotu jikkuji ɗi a luttuɗe noon hande kadi ka huwodirat ka gurdan hande kadi heɗoɗa o nulaɗo ɗo ko wi wo warrano fan basatat asariru khalidin fa qal mana yeeso makko ngon henti moƴƴa fonti yeeso makko ngon fonti moƴƴa o wi ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka abdullahi wa rasuluh o qirriti shahada on o seedi فكان خالد بن سعيد بن العاص خامس 5 أو سادس 6 أسلموا على ظهر الأرض أنتم خالد أوني جوا بن ما جيغو بن سلمنا بن أور ليدي أول ثاني ثالث رابع كل موري في أرض ordre mana wat innugol ko hunde kaari adi hunde kaari hikki ɗon hunde kaari hikki ɗon hunde kaari hikki ɗon wono wigol premier deuxiéme troisiéme quatriéme
أما لمغول في كانتيتي ويقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة دونك سي عربو جو إني خامس وي خمسة ويدو خامسون ko aade goto woni ɗon kono haɗi nayo no adimo amma wiɗo hamsa on ko jowo ko seni tino hakkunde hamis e hamsa sadis hamsa jonon hamis on ko awwal fuɗɗori wona wahid awwal jonon thani thalith rabi ha wona ashir ha wona non tonin ɗon أما واحد اثنين هيك تدون إن تاك واحد ثاني نو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كنون ليميت عرب دونك داكو أردو أول ثاني دونك عدد إذ لم يسبقه إلى هذا الفضل العظيم غير خديجة بنت خويلد وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين وي غوتو هاي غوتو أداكيمو سيوانا بيدو خديجة زيد علي أبو بكر سعد بن أبي وقاص يون هراي كونجو أديمو kanko woni jeegaɓo jeegoɓɓe taban nulaaɗo sallallah alih w sallam kamɓe ɓe kontaka hannde kadi joni ko ɓeeɗa wona kontede taraka khalid bnu saidin qasra abihi lmunif fi ala alhujun wa arada an hayatihi lgaddati mutrafati wa aishihi lragidi nnaim ɓayru o silmi o acciti galle baaba makko ɗen galle ɗen no ɗe janɗiri wo inde nden sansorta sey nde fanɗi inna manzil ma bayt ɓenna suudu si yaaji ha ɓe inna dar galle si wonoyi ha ɓe on tuma ɓe inna kasre si woni kasre haɗa woni pale sifa ko lamɓe ɓe darnata kon hande kadi wona hunde tosokere ko hunde mawde are piiji ɓuyno takkude e muɗum o inni o acciti galle baba makko jane labaɗe ɗen kelɗuɗe ɗen wonɓe towɗe dow ka quartier maɓɓe ho jun o terti gurdam makko keccan ɗan ɗaatuɗan welɗan ɗan e ɓuttuɗan ɗan ɗum ɗon fof o terti few ولهق بالرسول صلوات الله وسلامه عليه او توتو ينولادو صلى الله عليه وسلم وجعل يتنقل معه ومع اصحابه بين شعاب مكة فيتملى من مشاعر الايمان تملى بمعنى ملأ وجوكي نولادو صلى الله عليه وسلم himo jindide e maɓɓe kamɓe sahaba ɓen hakkunde ɗi jooli makka himo janga e juuɗe nulaaɗo o heɓa hondo we'etelan dimɗe limanu wa yahfadu ma yanzilu ala nabiyi lkarimi sallllahu alayhi wa sallama min ayi lqur'an o janga e juuɗe nulaaɗo o hunjo kala ko jippi e maɓɓe alqur'ana wa yabudu llaha sirran khawfan min adha quraish mo rewde allah e hoore gundo kulol wata quraish en lorrumo falamma talat ghaybatu khalidin an albayti iftaqadahu abuhu falam yajidhu ɓayru neeɓi o yi'aka o alaka galle baabe makko hattimo ɓe yi'aalimo fa ba'atha al uyuna wara'a o immini tefoɓe e hoore gundo daara ko honɗum o jokki uyuna on ɗo ko jam o aynu aynu e haala arabu no jogii manaji buy aynu no wawi wonde ko yiitere nde ɗo nde hutorde ɗo aynu no wawi wonde ko kanŋe e kaalisi aynu no wawi wonde ɓundu
ayno no wawi wonde aaden ɗaɓɓitowo gundoji yimɓe hara mo immina tefugol gundoji yimɓe waɗugol wongol espion jo no famiren ka portore espion ko ayn jam'u ko nun ɗum ɗo fof no jogui mana ayn ya nun o ayn ɗo tuno mari ɗi manaji ɗo fof no wawi wonde kadi tigi tigi hunde tigi tigi hunde no inne kadi ayn ja al amiru aynuhu aw ra'aytu ar-ra'isa aynahu kanko tigi fa ja'atuhu al-akhbaru taqulu innahu aslama wa tabi'a muhammada babe makko sa'id o humpita wonnema wade ɓiɗɗo makko on khalid o silmi o jokkino laaɗo muhammad sallallahu alaihi wasallam en daratu ɗo hande fi inchallah si allah newnano e waw timminoyde nder darsu aroyo o hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. musidɓe meɗen gono tori du'a kadi no woodi so woodi lannitoɗo e nder o darso ɗo so al goto na ɗiɗi sina ɗum feƴƴi woɓɓe no mari ga so al goto naga das nde woɓɓe landino fi tarika fatagol abdoullah bin salam nandita ko hitande duuɓi 43 ɓaawo fergo nulaaɗon sallallah alih w sallam o feƴƴini yimɓe taarika ɓuyno wi ko madina o feƴƴinno o surra madina woɓɓe kadi no wi ko telen leydi caamo ndin o feƴƴini ɗi are ko ɗum noon ɓe windi nder ɗon ko hitande 43 badal hijra o feƴƴima kanin abdoullah bin salam assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. So haray ko sonnajo landi ɗo o jombano mo jombade modi makko ala e feppodirde ala e famdirde modi makko ala timminde haqqeji ɗi joni yeehi ha kawtal ngal bolon mba on fof jooɗi ko ñaawi hakkude maɓɓe kono jooɗi so ɓe wata wondude moƴƴireɓe seedu ono gorko mo sali hay kaw luwannomo ɗon o yoɓaali luwasi jongal ɓe waɗi ke sonnajo hoti ka mawɓe muɗum kono o wi tigi tigi ɓay ko kanko resimo kanko jogiti debal ngal o watama accitude joni noon sonnajo yeehi ka laamu ngu wiɗi ɓe addu kaydi mariage a justice ɓe noon ɓe moƴƴinano ɗum dewgal ngal ko Fuuta huma joni noon ko yettitirani ko mawɓe Fuuta ɓeni humunoɓe dewgal ngal woɓɓe maɓɓe feƴƴinino haray ɓen ɗo wi kadi wawata haray wadde dewgal ngal fasa ɗo noon haray mo landi ko honɗum o wawata wadde o waɗi haray modi makko ala jabbi no wondira no hanniri haray ko honɗum woni ko haray yamirɗon mo kanko no gasa boyi nani ɗo su'alo kono mi fillito ko debbo mo wawali famodirde e modi mum gonɗanɗan moƴƴali hakkude maɓɓe kanko on no yiiri noon himo lordori dewgal ngal mo tampi e nder dewgal ngal so tawi noon debbo tampi e nder dewgal haray mo wawi tortade hoore makko o tortike hoore makko gorko wii jonnitata o yeehi ka justice ɓe inni yo addu kaydi mariage tawi ɗum ala ko Fuuta dewgal ngal huma o yeehi Fuuta humunoɓe dewgal ngal ɓe feƴƴini joni noon ko honno o warrata ko goonga ko Qur'an am tigi wi الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقوم كدي قرآن وعي وللرجال عليهن درجة كونو قوم كدي قرآن وعي وعاشروهن بالمعروف قوم كدي
ko ashiruhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf awata ƴettude gonga goto accitadi e gongaji to e nder dewgal ngal Allah on ɓurni gorko on e hoore debbo on kono ko ɓural bi mana ka golle e ka landitorteɗi wona ka tagudi hiɓe fota ka tagudi ko golleji ɗin ɓe ɓurdindina joni noon Qur'an no wi gorko on ko kanko woni hoorejo on ko kanko woni tigi tigi on fi dewgal ngal ko kanko landitorte galle ɗen si tawi debbo on ari koye won e ley koyɗe gorko on kono sari an no wi ɗon e ɗon awa debbo on koyo wonu e hoore o jogoramo no haniri si tawi o wata jogade mo haniri o jonnitiramo no moƴƴiri fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna ko ɗum ɗon ko imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan tasrihu on tigi Qur'an wi ko bi ihsan yani jonnotugol ngol ko jonnitir no moƴƴiri jogagol ngol no haniri jonnitira no moƴƴiri ko duñugol gorko on ha o waɗa ko falaka seytinana goɗɗo moƴƴoɗa e makko seytinana goɗɗo moƴƴoɗa e makko ko ɗum woni ɗum ko ɗum waɗi l'islamu no wi mo accita debbo o okkora e mo goɗɗum coggu ko hakkille mo o yaada e mo ko ɗum innete mut'atu talak si tawi gorko on inni kañum o jogotako no haniri o accitata seeɗa l'islam on jaɓitay hakke ko o jonnano kon o jeeya debbo on o daginana debbo on wona jeyal o daginana oto worɓe ɓen sikku wondema o debbo ɗo ɓe jeeyi o jeeya o daginana debbo on joni noon konko o daginana ɗon si tawi o hutorali no haniri noon daginannoɗo mon jaɓitay no woodi ko wiyete talaqul qadi yani ñaawowo on no mana taƴa dewgal ngal hela dewgal ngal jonnita debbo on hoore mum ɓayɗo nayi waɗu muhadara o debbo ɗo yo yahu ka hoɗi wo ka o hoɗi e nder lagine ɗo o hollita imamuɓe juulirde ɓurɓe ɓadade ɗen ɗon ma ɗum ɓe hewta ka ligue islamique halfinaɓe ɓen ka ligue islamique ɓen ɗo ɓe wallamo hetta hoore makko e inde l'islam on ɓe wawi jonnude mo kaydi wondema ɓe jonnitimo hoore makko e inde l'islam on o jettani kaydi ɗon o waɗa edda goɗɗo o jomboyamo golko ngay pus wawanama hoore ɓen ɗon jonnatamo kaydi ɓe heɓali alamaji wondema himo hani hettude hoore makko ko tuma ɓe yiiɗin alamaji wondema oɗo no hani hettude hoore mo wo si ɓe jonnitamo hoore makko kono si ɓe jonnitimo hoore makko haɗay seeɗa l'islam inni o hetti hoore makko si gorko on yeehi jaggitoyi ɗon gorko no ɗowa nangede o rewnega saɗa probléme ide mari miɗen jooɗi iɗen uggini kono ugginande men nde moƴƴanayi ko en julɓe kono en jaɓali wakkilade ha fi telemma piihoy go'o yen herto leyɗe goo no woodi ko saɗi aji leydi wona gollitere de telemma ka innete gon code pénal ji ɗi fof kono code civil on diina be diina no mari haqqe gollitirgol ko diina mum ko yamen ɗum ko mbari lornata goɗɗo go telemma joni dewgal e cergal e jibingol ne'a sifaɗi piiji ɗo ko civil julɓe ɓen no hani immade daro ɓeyna ɗum ɗo yomin hettamo hoore amen mi gérane hoore amen gouvernement waɗa saɗi aji ɗin e hoore ɗum ɗon waɗe on yii joni o code civil mo ɓe addi ɗo wonaɗo yewtede fi mum ɗo ha yo rewɓe ɓen hettu hoore mum yo fotuko ɗum ɗo ɗum ɗo ɗum ɗo wotama ha wondema yo rewɓe ɓen yo gorko no dagi yo jombo ɓuuri
debbo goto e wode sariyaji ne waɗa nder ɗo ko woni ɓe wowlaali ko enen en annda ka kene ga wondema ɓe wooti ton kala dewgal ngal humaka ka mairie wona dewgal ko wondigal wiyete joni enen sen hummi dewgal ka julirde ɗo kamɓe ton ka député ɓen ɗon ɓe woodi saɗa wondema wona dewgal ko enen wotani ɓe ɓe wonu député kono ko jombeten kon wona jombede ko jaatiguiyagal kala ko imamuɓe duyi ɗo kon haɗa ko jaatiguiyagal ko ɗum ɓe woni wotude ton enen ne jooɗi enen ɓukkini ɗen farkibude ɓe ɗo na malaika addiɓe wona ko enen wotani ɓe ɗo si ɓe woni député ko contrat kono ɓayno jama o faama ko ni taw soñjotoɗen seeɗa ko contrat si men wotante piiji amen ɗi menen kadi a defandayɗi assemblée si a defandata men ko assemblée men wodatama c'est tout ni ko contrat si goɗɗo ari ini engagé ke kadi honno wetelango o defande mani ok ɗum manno suma so mbiɗo koye maafe si o ɗaynima kode wotoro ɗaynama ɗanni kala ko inna woote faame ɗo siko chef quartier siko maire siko député siko président de la république ko contrat an wootu ɗon e wotana ɗon ɓe wotande fiya wotana hunde kaari ok min kadi ɓayda wotani lan a joni mbiɗa ande mo waɗata hunde kaari o yi wono trompe o yino kanko si ɓe wotanimo ƴette ambassade makko o naɓa Jérusalem ga o naɓi ga o naɓa o naɓi par ce que ko contrat ɗon enen ɗo ɗen sikkude wondema ɓe ɗo ko Allah addiɓe ko ɗuma ko teddinteɓe ko honno ko kuujuji wona goɗɗo ɗumanno ko ɓen ɗo waɗi o ko ni Allah hoddiri ko ɗum yani ko Allah hoddiri ko wona goɗɗo yeddu ko ni hen ɓe jooɗo ɓe waɗa koɓe faala debbo ya wullite ɗo